Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yung amin papagayan. Inda ibasa at Ecclesiastes Kapitulo 3, versikulo 12. Iti kasta na ameris ko nga awanan tinapinpintas nga aramidan ti tao, no di ti agragsak, ken aramidan na ti amin akabaulan na, bayat ti panagbiag na. Papagayam, intay danggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. At agdor-doorbell. At dan sa bisita. Di siguro agi-deliver iti order ko asapo. Ang kakitain na. Sige, mabit lang. Life eh. Si kamot gayang balasang ko. Wan, ma'am. Ninanang ko ngay. Aday jay likod ti balay. Ala, umay ka. Umunag ka. Ay, sige. Agyaman ak, ma'am. Asino dayta? Jay anak ni Digna. At nagaya manak na balasang. Wan. Iso amang manggad ni Digna. Tapagad adalin da ti anak da. Kasta ka di. Mangalala ka no iti computer science. Iso asaan mo ang mababalaw no kanayon nga agbali iti kwarta ni Digna. Kasjay gayam. Kan nakaanos latta. Ay na anak ko, ano sampay laang dahi ti nga gasot, ha? Anya ko mga iti magatang namot dayta. Kait itid ko laang ti kwarta medical man. Inggatang ko nga rodon iti project ko. 5 gasot dahi jay. Naibuson Ay, Kadamot dagiti among mo. Mangbalikan mabiit laang tainak mangibaga. Ma'am, Apay, Digna. nayon ako mati utang ko, tanay kasapulan di balasang ko. Ala, ibagam laang numano ti masapol mo. Agyaman na, ma'am. Maawatan ka, Digna. Tamay sa akmat nga ina, akaskan ka. Ryan, ayan mo ngay. Pumanawak ko man kat. Nagbayag kamot nga minanapan ka ni nanang mo. Napanak lang nagpakada. Anya, makijaming tapay ka di. Siyempre Adan kwartata. Nangalam. Basta. Oh, mapanta nga ro din. Una yun anaban-banog ka naglaba. Agi na nakapay nga ro. Sakbay tamangan. Anya ti orasan aya. Alas 8 itay simmangput ka. Nilay fengay. Awan pa'y nga ro. Saan pa simmangput? Adaman nga tan project da. Ay nalakay. Barigatan nakamangtad iti allowance na. Agasam nga iya. Sagli 5 gasot ti daw-dawatan na. Anya? Tunggal dumawat, ikak iti 5 gasot. Uray marigrigatan ako, ikaklata. Ay una yan tirigat ko nga agpapaadal. Ano san tabakit? Imbagtulain, numakalpasin iti panagadal na. Napagdag ako, Ryan. Sika lang aya. Nasubraan tang samat tan tinagin mo. Sikamat ngamin life eh. Apay basulan nak. Pagbalik namin kang agawit tan. Hindi mo kayat. Agpaigid ka. Madalisan ka dita. Agpating nga tapay iti kalsada kit diya. Manyan! Agtal na ka man. Itulog na kit tiniji boarding house ko. Sige, sige. Di ka madanagan. Relax ka lang. Oh, Digna. Aldawan nga maglablaba ka pa'y laang. Naskan nga min nga ilipas ko dagiti lalabaak, ma'am. Ala, ingka pa'y aginanan. Sa anak pa'y anabanog, ma'am. Ingka kat aginanan. Agtugaw ka pa'y. Tagmerienda ka. Ay, sige man nga rod, ma'am. Di ka unay agbanbanog. Tadakas ti sobra apan agbanog. Apay nga ita ka lang. Masakit nga rod ti ulok anak ka rin. Nang over ka no kasta. Uwan nga rod. Absent ka man iti first subject tayo.
Bumawi ak tulaangan. Ay apo, kasano makabawi ka kat nagadun ting complete mo. Bayan. Tinasayat life eh. Saan ta narumrumura makijaming no weekdays? Kasano na agawis ti barkada? Ibagadan ak KJ ta. Ora yan ah. Tilay bagbagan. Jaket ag umura ti barkada. Kasano nga daytoy bakit? Kat nalaylay mo timulak anatan. Ay, napudot nga minti panawon ita. Kasano ngay nga rod ang makabayad tanong kastala kay. Apay, agsingsingirin ay adamam kan sir. Saan mo't di? Nga mababain akong kadakwada. Maawatan damat siguro, tagpapaadal tamat. Naimbaglakit din ata naanos dang agasawa. Isungan ano samot idadig na. Man huntikas kadakwada na anaws. Uwan, lakay. Agawid akon, sir. Sige, digna. Intad ka din ni ma'am mo dyan sweldom. Uwan, sir. Sige. Sumrag kan tumanan inton Lunes. Uwan, sir. Rimuar ngamin ni ma'am mo kahit. Napan iti ayan ti gayem na, sir. Isumat ti kunana. Sa paag ti agawid ita, sir. Adapay aramidag iji balay. Sige, digna. Unay lakit day tandig na. Aglablaba kang agmalmalam ija ayan da sir ken ma'am. Oray dito'y balay, aglaba ka latta. Asino ngay nga rod ti aglaba iti badbado ni life eh. Bakit? Balasangan dya anak ta. Apay masapul ngay labaam. Agis eskwela nga rod. Ay, kasaritak tuman no agawin. Iti kasta, amuna kumamot dagiti pagrebangan na. Isagana yung di allowance ko. Ay na anak, kaasyan na kami kumamot ka ni nanang mo ah. Agpapaadal kayo. Iso amangtod kayo Aginot ka kumamot ah. Ado ti sakripisyo kiti panagadal ko tatang. Saan kayo agsaoy iti kasta? Saan mi apidpidutan ka ni nanang mo ti kwarta anak ka? Apay ko nayo, nalakati agadal. Nagrigat. Nang nangruna no awan kwarta. Adumot dagiti nakaadal nga oray basit ti kwartada. Didak man ipada ka dagiti dadduma dita. Ay, apo. Oh, dayta. Murang dayta. Ipalabak ka ni nanang. Kaasyam kumamot di inam ah. Nagrigat nga rod ti aglabay di boarding house. Agsakdo ka pa iti danom. Puro kayo reklamo. Diyak man amo kada kayo. Inted ko amin kanidig na di kakaiso na akwartata lakay. Kasano kat masapul na kanong harod. Nagrigat at talaga ti agpaadal. Anusan tan bakit? Ay, saan lang nga amo ni life eh. Apasaray aglangan tan amangan. Tapno lang adama itid ta akwarta ken kuana. Pudno day ta nga imbagam. Tatilaang amuna ket dumawat. Lakay, isardeng mo man da iti kotse at itapalingke. Anya tigatangam dita. Igatangak man ni Digna iti bato na. Makita kat daan ng dagiti bato na. Nasaya at mata na panunot mo dayta. Ala, mangkita ka iti pangiparadaam to'y lugan. Ay na, nagadulakit din ayat ti tao iti palingke. Aldaw ngamin ti palengke ita. Talo apares to'y ginatang ko apara kinidig na. Sige, itad mo ito itong madamdama. Sige, alangarot. Paandaro mo to'y lugan tagawid tan. Aguray ka man bakit? Apay, ano tinakita? Saan ka di ati balasang ni Dick na dayjay? Jay babae na nakalabaga? Uwan, makiin-inumat ka dagiti lalaki. Unhag paiso. Ay, kaasimat ni Dick na. Patayin na ti bagi na amang isaksaka di ti panagadal ti anak na. Hanggang kastamot gayam ti aramidan na. Inggatangan kay iti badong. Talo pares na ita. Ha? Ni, agyaman na hakmaham. Digna.
Adda ko maibagakan ka. Anya dayta, ma'am. Nakita mi nga menje balasang mo iti may sa beer house ijay ili. Anya. Makiin-inom. Nagado alalaki ti kasangsangon na. Diya kaya't adadaulan ti anak mo. Ngam ibagbagak laeng ti pudno. Gaputan nakita mi. Nasakit tinakam ko iti dayta anangag ko, ma'am. Amok. Pampanunutek lang amin ti ado arigregat yung nga agasawa. Tapno laeng mapaadal yo ti anak yo. Ang sabali matgayam tararamitan na. Wan nga rohod, ma'am. Arig napatayo mon ti bagim nagtrab-trabaho. Ngam saan mat atagipat ti anak mo. Nas ka na maamuan tatipod no ka ni life no agawit. Am na mahagmatlakit din na makauli ako ni J stage. Anya mo tanti kastoy, lakay. Saan arumbang da ito nga aramidon ti anak ta, digna. Naggapo ka no dagiti naganak ko dito boarding house itay? Ha? Apay? Tsaka mo. Ay sos, ano kasta? Naamuan ta na saan ka sumsumrek. Bayang. Si kantumot namin. Binaybayaan mo ti panagadal mo. Imbag kanyak. Tanay ipasak dagiti subjects ko. Ngam si Kangay. Bagsak ka lang arudan. Kastapay tinararamid mo. Nagbarbartag. Nasaya at mo tanagawid kan life eh. Umayak man ang mga late allowance. Tatang. Dahil tatirumpang kan ka. Lakaya. Aktal na ka digna. Dahil to'y anak ta ti kasarsaritak ita. Anya ti inararamid mo. Apaya saan ka matgayam anagadal? Tatang. Makitam ka di, no kasano ti rigat mi ka ninanang mo. Ado ti rigat mi life eh. Lakay kan bakit kamin. Ngam inanusan mi tinagtrabaho para kin ka. Tapno may paay mi ti amin na kasapulam. Ngam inalilaw na kami. Saan ka nagadal? Andalaang tagbalin na masakbayam. Baka wanandag, tatang. Nanang. Pagpapabawi akong ti amin. Tisubag nga anak, awan tinasayaat apagturungan na. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Kenya. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.